Do you love me? Do you need me? Welcome back here again na naman! Gisundo na po ng special child, Payaman! Gisundo ko sa mga power ng mga tao. Ha? Ayaw ka pasa pa. Karon na si Charles. Yay! Karon ra gyud. Niuli ra siya para masimbot. Uy, wala ko ni Simba oy. Oy! Ngayon niuli ka. Ha? I-park na naman. Natulog ko. Tara, let's go na naman, travel Ang nakadakot sa iya ha kay nawala tanan ng gisponsor na po di ay dili sa Jollibee ha, kundi kaning tawhana oh. The man with the golden glass. Ay sana? With a golden teeth. With the golden teeth. Gosh. So karon kinana mi diri sa e-park pag-take over sa ko kay iba bit-bit ko sa dako kayo nga cake. Oh? Makita ninyo dako jud kayo ang amuang drone kay wala pa kapalit og bag si Kuya O, pero hopefully ugma kay mapalit na niya tong bag itong bag sa sa drone nga gi-offer siya kagapon atong pilot dito sa botanical. So magsaba-saba mi diri magpalupad mi drone tapos moto maglaglag. Yeah. Shout out. Taas kamay, Charles. Taas. mga batang giat. And I'll be fine by then. We were on a high, but now we're letting go, and finding the way back is all I know. All I know. From now, I'm thinking about myself. I'm minding just my own. So when we meet again, I'm fine by then. Fine by then. I'll be fine by then. I go to bed to get up early. I go to work and not much change. I met a girl and she's quite funny, but I'm not quite there, ready for love. It's been alright without you here, though it was better when you were there right by my side that long ago. Oh, how I wish I didn't care if I was okay, that I could just erase, rewind, let it roll. But now I've been there, done that, and now I'm fine by then. We were on a high, but now we're letting go, and finding the way back is all I know. All I know. Pare! Haren! Ayaw sa ba? Karon na yato naman ko ron. So karon pa uli na may ako na po ang mo istorya no. Kay ikaw man nagstorya taon. So karon time check alas 3:15 na. Mihatod na mo si Kelvin sa terminal. Kay saba lagi no. Nay nagastorya ya. Grabe. So muli na daw siya og Davao kay ugma pa siya muli kaso lang na siya ay asikasuhon. Kuno. Shout out daw kay Jamaica. No, so feel na ko karon na pod ko mo outro na ba karon? Pero Kuya Hope walay undang yung vlog. Diretso lang. Pag lumingon ka, yeah. Yun, slow mo na yun. Slow mo to na kunya. Ay, dili pa din yun niya. Dugay pa ko ka-upload. Pero kayahon ako ka maka-upload kung mga duha ka video niya. Kaya hon. Punta, diba? Unya na lang siguro na ko i-end pag nanami sa terminal. So kita-kits lang tayo dito ah. It's time. Bye-bye.
Bye-bye. Munaog. Bye. Next time. Bye-bye. Salamat sa inyo ang pagtanggap. Maraming salamat po. Please like, comment, and subscribe to Calvin Roy, mga kaibigan. See you. See you on February. Let's go, team! Naka na si Kuya. Ulit na siya siya. Santran. Saan na pang drone? Paano yan? Drone in the code. Tara. Dari lang. Salamat, Yaya. Bye pa rin na.